Bentang sengi ke arpulai tarik ujembang arja arpusau ke Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong. Kalau nang jam syakawai pat ke jing syakri na ke bentau pat ba, ya ke bakal pli da ke home care services, ha ke jing yalang ke balapan long ha Margaret E. Buckley Hall, jong katai ke hospital. Reverend S.R. Dekhar ubre Senior Administrative Secretary jongga KJP Assembly ulalong kumukong san barya kejing yalang lapenya daw Dr. R. Nongrum batru bandon kejing polis dang naga ketien jong ublay ha kejing don rengkat lang kirang ba snong jongga jaya pelun wa ingdo riat samthia maukar lum dingjeri maulai bat ki doktor ki nurse bat ki nong trai ka Robert Hospital. Ke Dr. H. Gordon Hospital ha kejing syakri kala kenjo shispa arsnam bat ban yo ru ya kanam ha kejing syakri om tangi ki trai snong ne ki trai jela Henry ka history jongka ka yathu bawat ki ban nakiwe ki jela ru ki yo kejing syakri. Habakran mat pang halor ke home care services ke Sister L. Warba kabari ke principal jongka College of Nursing ke Dr. H. G. Robert Hospital kala ong. Baka hospital kala ang note la bon snam bandon ke home care services but day how new snam bala la ban pen urlong yakani kejing ang note. Bon siang kejing pos new gelum tang kejing pos new. Ngrei menta kawe na kita kejing pos new kata ngadu kisnam araja kat new kat pra. Kibaka management pat bon na ikistam jong hospital niju pos new kala jalong ka pasisya. Pat kata kalong bangin yo ban launch lagi ban beli pertama ya ka home care service. Kini ke hospital kala kot syakar ta ka pasispa asna jongka. Pat kadang na jongka na pat ka kerting na marka jingsha kri jongka om tami kita rasnong na kejala. Mereka history jongka ka itu o wat ikibana syabar kejala ru. Kum kemaharani jongka kohliar nani kum John Shepherd Baron ubalong nongsyan jongka ETM patwe kiwede. Jinga jongka hospital banyang hadu kini kisni di bangka. Kadai kejingi ijingai di missionary be ejuni. Patkalong pat kejingi yok kenti pat kaspa kala IT kini. Nama kata ki kot jongka hospital governing board. Daga jing semua kekri pan penlong ikashnong pat kejela jungi. Pat ginong siyang sinong po jongka ki bagpat bakian. Pat nakabanta ki bagpang bashdong bangin ay kejing semua babhatam ngrei kador kababit kapani ok cost effective care. Nalor kata pan per onlong ru ya ka vision tadi kata kejing ijingai ki missionary kata benang kentil pat benang penyari ka ministry jongka jingkan kia. Kala semua day pan shim ya ka pai ban skam ya ka home care service daga jingtmu ban penyari pat kenia di kati kejing semua syabah jong kiken ro ke hospital kata balik ai jing semua ya ki bapang bashitom halaki yeng kisem ki jongki kawai di hospital kabala bintam hakanika jalla ka jongi bangi ai mu ulai bakadang yeng haru benta bakong tam pakayem karon hakde kapor kaba kan penyar ya irupong syakri di jongka naga benta ki para musir hakan ini jelas hakan ini sor kejongi niai mu ulai baka burang jomu kapau lamba kajing syakri jongka hospital kani kau home care service kumba ngilai osno ya kajing mu kajongka nismo kuban shibun nama nismo tu bagi don jishan ki balano kamet ki bomla shu ban koi seki hospital ki baran kau ya kajing suma haki yeng ki jongi di kanika jingtmu kalong kabaran kam halu kata-kata kabang mga moki pano nihiran kamu ngai kulay ya ka governing board jongka hospital kabala paniyo ya ka jingtmu barban pun urlong no ya ka hakari keski kolong kawai ka jingsikuri kaban pun mentai kaban aji kerku yani ki para mansir ki para bril Habatin, pej bahagi ki Shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya